warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sadia ko pemenari narinawakan nama ka penggulana sa irwi nagaguna pananad menadia kendi kukurmatan nadi ipri dalilang. Maka saya langin desa su bangsa moro adindu dayani prinsip sadarling aya amanah gepar ada salah kau salah du bangsa moro aya dina so maranau Muslimah grup adindu de nang kanana presiden taala di bae kaila nalo magederan no sekobay sa presidente ala du kapangangan na abantugi asintado dia kena masara mata ida auditor kain mapangan na bantu gano editor ka pilumbe ko na mata walong binutiar di ada salau ki bisa dina para mata sawadang kuna dia kena masyarakat ke pemaguna nang ko menang o sudo po dinyo nang gini wa kana mapaka subukon sutuan tan leda pa wingin na nagude dewenyan kana na uniyo pemana mga manusia na dar paung kuno sudawe na tatap kuno so pawing prinsip sadar linga dadi mana gepar ka udah sok ini bulu ga kaya pantun ini ko pading bang kuna minumbo ada to amagan juga kurang nagus suragata atau mitai kurang bagi sokopa tapi aga di na marga gunung banyu ka masa isuda to amagan juga sakati na tetangka ini bisa sudi sawasalam.
se
irai